y'igihugu y'u Rwanda Amavubi yagaragaje imbaraga zikomeye ubwo yatsindaga ikipe ya Grenada ibitego 4-0. Ni mu mukino wa FIFA Series 2026 wabereye kuri Stade Amahoro. Ni umukino wari wuzuyemo ibyishimo by'abafana b'Amavubi aho batatse ikipe yabo bayigereranya n'imwe mu makipe akomeye cyane ku isi nka FC Barcelona kubera uburyo bwiza yakinyemo uyu mukino. Ibitego by'u Rwanda byatsinzwe na Laurent Jacques Michels, Kwizera Georgia, Bizimana Djihad ndetse na Hakim Sahab. Bituma Amavubi abona itike yo gukina umukino wa nyuma n'ikipe ya Estonia, ariko ni umukino wagaragaje ko ugaragaramo uburyo bwiza bw'umutoza Stephen Constantine, uburyo yatangiye neza urugendo rwo kongera kubaka Amavubi. Ibintu byatumye abafana bongera kugira icyizere mu mupira w'u Rwanda. Muri video rero tugiye kureba uko ibitego byose byatsinzwe, ibyishimo by'abafana kuri Stade Amahoro, ubusobanuro bw'itsinzi ikomeye y'Amavubi. Reba iyi video kugeza ku musozo wumva uko Amavubi yanyagiye ikipe ya Grenada. Ubundi ku mugoroba wari wuzuyemo ibyishimo n'amarangamutima menshi kuri Stade Amahoro. Abafana b'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi bongeye kubona ibyishimo bari bamaze igihe kinini bari bategereje. Byari mu mukino w'amateka wa FIFA Series 2026 wahuje u Rwanda n'ikipe y'igihugu ya Grenada. Umukino warangiye Amavubi anyagiye Grenada ibitego 4-0. Ibintu byatumye abafana benshi bavuga ko uyu munsi Amavubi yakinye nka FC Barcelona cyangwa n'indi kipe y'u Burayi ikomeye cyane. Uyu mukino rero wari umukino ufite igisobanuro gikomeye cyane mu Mavubi kuko nyuma y'igihe kinini ikipe ntabwo yaherukaga gutsinda ibitego bingana gutya. Umutoza w'umwongereza Stephen Constantine yongeye kugaruka ndetse mu Rwanda afite intego yo gusubiza Amavubi mu bihe byiza by'itsinzi. Constantine si mushya mu mitima y'Abanyarwanda kuko muri 2014 yigeze gutoza Amavubi atsinda imikino ikomeye irimo nk'ikipe ya Libya, ikipe ya Congo Brazzaville, hari mu rugamba rwo gushaka itike ya CHAN 2015. Uyu mugoroba rero wari ikimenyetso cy'uko ashobora kongera gukora amateka. Kuva umukino watangira byagaragara ko Amavubi afite inyota y'igitego. Abakinnyi bakinnye bafite ishyaka ridasanzwe birinda amakosa. Abafana nabo bari buzuye stade baririmba indirimbo zishyigikira ikipe y'u Rwanda ndetse n'Amavubi. Ku munota wa mbere ndetse mu minota ya mbere abafana bari bategereje bitonze. Amavubi yagerageje uburyo bwinshi bwo kugeza ku izamu rya Grenada, ariko ubwugarizi bw'iyo kipe bwari buhagaze neza mu gice cya mbere ndetse mu minota ya mbere. Abafana bari bafite impatience ariko bakomeje gushyigikira ikipe yabo. Ku minota 45 ibintu byahindutse. Rutahizamu Laurent Jacques Michels yafashe umupira nyuma y'urubuga rw'amahina awutera ishoti rikomeye cyane. Umunyezamu wa Grenada yagerageje kukuramo ariko umupira wagiye mu nguni y'izamu. Stade yose yahise iturika ibyishimo. Abafana barasakuza, abandi bahaguruka ku ntebe zabo barabyina. Stade yose iraturika. Byari igitego cyiza cyane cyafunguye umukino, ariko Amavubi niyahagarariye aho. Mu minota y'inyongera y'igice cya mbere, Kwizera Georgia yongeye kwerekana abafana ko Amavubi ashaka gutsinda byinshi. Nyuma yo guhabwa umupira mwiza na Biramahire Abedi, Georgia yateye ishoti rikomeye maze atsinda igitego cya kabiri. Igice cya mbere cyarangiye ari ibitego 2-0. Ibintu byahaye icyizere abafana ko itsinzi ishobora kuza kuba iri hafi. Bigeze mu gice cya kabiri Amavubi yakomeje gusatira. Kapiteni Bizimana Djihad yari afite inyota yo gutsinda, cyane cyane ko yari amaze igihe adatsinda mu ikipe y'igihugu. Ku minota 68 rero Djihad yabonye umwanya mwiza inyuma y'urubuga rw'amahina maze atera ishoti rikomeye cyane ryarenganye umunyezamu wa Grenada. Umupira winjira mu izamu. Stade yose yongera gusakuza. Byari igitego cya gatatu ndetse byari ikimenyetso cy'uko Grenada itagishoboye guhangana n'Amavubi kuri ubu.
ariko inkuru nziza nabwo yari itararangira ku ruhande rw'u Rwanda. Bigeze ku minota 81 umukinnyi ukiri muto Hakim Sahab yahawe umupira mwiza na René Uwineza. Sahabu yawuteruye neza awurenza umuzamu, maze myugariro wa Grenada awukuramo mu izamu, ariko umusifuzi w'umurongo yerekanye ko umupira wari wageze mu izamu. Igitego cyemejwe, bityo u Rwanda rwari rugize ibitego 4-0. Uburyo Sahabu yishimiyemo igitego akuramo umupira awuzunguza mu kirere, ibintu byatumye abafana benshi basakuza cyane. Iyi tsinzi ifite igisobanuro gikomeye. Amavubi yari amaze igihe kirekire atinjiza ibitego byinshi mu mukino umwe, ariko kandi aheruka gutsinda ibitego byinshi nk'ibi hari muri 2021 ubwo u Rwanda rwatsindaga Repubulika ya Central Africa ibitego 5-0 hari mu mukino wa gicuti. Niyo mpamvu uyu mukino wahise ugarura icyizere mu bafana b'Amavubi, cyane cyane ko wabereye imbere y'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda nyakubahwa Paul Kagame. Uyu nawe akaba yari yitabiriye kureba uyu mukino. Uyu mukino wagaragayemo ibintu bishya. Abavandimwe Michels bagaragaye bwa mbere mu Mavubi, bombi bakaba bakinnye uyu mukino ndetse bagaragaye bashobora gufasha ikipe yabo. Kandi hari n'undi mukinnyi ukiri muto bita Uwineza René yakinnye umukino we wa mbere mu ikipe y'igihugu. Ibintu byashimishije benshi, babonye impano ye idasanzwe. Uyu akaba yatanze assist yavuyemo igitego. Abafana batangiye kuvuga ko Amavubi ashobora kuba yari afite yaba afite igisekuru gishya cy'abakinnyi bashoboye. Nyuma yo gutsinda ikipe ya Grenada, Amavubi yabonye itike yo gukina umukino wa nyuma w'itsinda rya A, bakaba bazakina n'ikipe ya Estonia National Team. Yo yari yasezereye Kenya kuri penalty. Uyu mukino wa nyuma uzaba ku wa mbere, kandi abanyarwanda benshi batangiye kwizera ko Amavubi ashobora kwegukana igikombe cya FIFA Series uyu mwaka wa 2026. Icyagaragaye muri uyu mukino ntago ari ibitego gusa, ahubwo n'umwuka mushya mu ikipe. Abakinnyi bakinnye bafite icyizere, abafana bagaruka ku kibuga ari benshi, ndetse n'umutoza Stephen Constantine agaragaza ko afite gahunda yo kubaka ikipe ikomeye. N'Amavubi azakomeza gukina gutya, birashoboka ko ibihe bishya by'itsinzi bishobora gutangira umupira w'u Rwanda. Kuri uyu mugoroba rero Stade Amahoro ntiyari stade gusa, ahubwo yari ikibuga cyuzuyemo ibyishimo, icyizere n'inkuru nshya y'Amavubi. Kanda like, ukande subscribe niba utarayikora, usharinge iyi nkuru igere hose, ubundi yewe duhurire mu zindi nkuru zivuga kuri siporo, zanaliza siporo haba mu Rwanda ndetse